Zapnem kamerku. Zapneme kamerku, toto uvidíme svoje manažerky. Jedna, druhá. Doing video. What? It goes sounds the same. No, it's going to the... Oh, maybe not. Sekunda. Genio, ukáž nám, ako robíš takú. Genio, ukáž nám, ako robíš takú. Mám to presne na teba namierené. We're taking a video for Thomas' parents because they wanna see how he working Taco Bell. I do a detail. Show us how you wrapping, man. No. Nice. That's it for this order. What the? No. Here is a taco. Here is taco. It's going the lettuce inside, the cheese, lettuce and cheese, and lettuce and cheese because we got 3 tacos. We put everything like this. That's my hand, and with the supreme we put this, but this is not supreme. We don't put this. And Thomas now gonna take a wrap. It's a taco wrap. Here is a taco. He's gonna wrap it like that. Here is a soft taco. Yeah, it's very delicious. Don't eat never ever. You put the lettuce. You put the lettuce. You put the cheese. I don't have a glove. Sorry about that. Now Thomas wrapping the tacos. It should be like a half second wrap one taco. So you see half, exactly half. Next, this is Dorito Loco Taco. Dorito Loco Taco nacho cheese inside, including. Press 1. When we press 1, here over here, yeah, we got bump it out. Last order. Okay. This is a lava sauce. This is avocado sauce. This is I don't know what. When they say me, I just pick one and that's okay. Okay, here you go. And put it in a bag, taco bag. It's like 100%. That's it, sir. Good for environment. It's like a paper. Oh, sorry. Now I body check the manager over here, Valeria. They're putting a gloves because it's a rule of the Taco Bell management. Okay. There we go. This is like a line. You see, it's for pizza, the taco, Dorito Loco Taco. I don't know. That's gonna eat. This is the chalupa. It's chalupa, more chalupas and more Dorito Loco Tacos. It's some, balls. You see? This is a Red sauce? red sauce. This is a nachos, and this is a chicken, rice, beef, and this is a pizza sauce or some shit. The beef. This is fucking bullshit. Good rice. You're mixing with water and rice and water. The bean, and just like fucking delicious. Here is our manager. He got the money like 50-50. Me and a taco. This is cereal. This is a warmer. We got some. This is good. This is nachos. We put the cheese and the nacho cheese. Yeah, nacho, cheese. Put the cheese, please. A little bit. Yeah, nacho cheese, and this is nacho cheese. This is a manager. Lolita. How much is this? Like $5 kilo. It's a pound. Sorry. Oh, I take almost. Teraz musím mať po slovensku, lebo máme tu pivko, aby nás nevidela management hlavný, lebo by sme boli vyrazení v momente, v sekundy ranní. Máme tu nápoje aj. Tu je drive-thru, môj kolega, Benjamin. Úsmev, smile. Hey man, you're in the camera, video. Hey, Hey, sir. look at this. He is very serious because he's working like 25 years and he is still clerk. Chalan sa snaží teraz zobrať lid na vodu. Máme tu perfektné poháriky. Tuto vidíte najväčšie, aké môže byť iced tea, sweet iced tea and regular iced tea a ešte unsweet iced tea. Hej Benji! Vysratý buzeran. Šageňo. Ukáž nám, a kde dávame tieto, keď máme quesadillu. Toto je trošku spálené, na tomto sa najlepšie robí, lebo to je kvalitka, chápete? Spálené je najlepšie. Tuto dávame enchurita a iné hovadiny. Akože to všetko toto sú najnovšie, musím si obliať, sú najlepšie mašiny na svete, ani McDonald takéto nemá. Vidíte, tuto sa to zohrieva v pare. Proste toto je, všetko tu je nové, pozrite, tuto dlaždice zo zlata. Ideme zobrať front, pozrieť. Tu je front.
Tu sedia ľudia, aj tam sedia ľudia. Ešte aj tuto sedia ľudia. Tam je tiež nápoje, si môžete dať koľko chcete, zaplatíte raz a môžete si dať 20 krát. Tuto máme tabulku, je to drahé, ešte som si ani raz nekúpil. Pretože keď tu robíme, tak môžeme zadarmo, aj keď nemôžeme, ale my môžeme, lebo my sme zo Slovenska. Šageňo! Aj keď môžeme, aj nemôžeme, tak my môžeme, lebo my sme zo Slovenska, takže máme to všetko zadarmo. Povedal. Dobre, povedal. Now hiring, takže keď chcete niekto novú robotku, môžete prísť hoci kedy. Nefajčiť, my fajčíme, to je jedno. Mariška je tu všade. Tuto je safe. Už som to odblokoval asi 4 krát, mali zo pár mang, ale to nik nerieši, lebo sú bohatí. Manažerka, hey, say hi to the camera. Oh, tuto je pívko, ale nealkoholické. Non-alcoholic beer, of course, yeah? No alcohol. No, never, ever. A čo by sme vám ešte ukázali? Gene, povedz niečo na rozdušku, lebo máme 10-minútové video a... Za 2 minútky končím. Za 2 minútky končím a ja práve začínam. A už som tu asi hodinu, ale ešte som nič nespravil poriadne. Tuto ešte máme, tuto umývame a tak. Táto lajna už je vyčistená úplne ako nové, to je úplne nové, vidíte, krásne, žltučké. Geňo? No? Ideme? Pripravil som, čo sme nabalili si zadarmo. Manažerka, manažer, shift manažer. Ivetka. Ivet. Oh No. my god. Ivetka. Tuto máme double decker taco Dorito, MC medium tea, 3 taco loco nachos Lolita Coto, 3 taco beef, soft taco beef, taco nacho loco a tu máme 2 taká. Za to zaplatíš $5 a nenaješ sa. Ivetka, who's your puppy? You my papi. Mi mami, mi mama. Tomás. Tomás. Hey Benji, Benji. This is Benji. Drunk, I think. He's serious. Tomasový zabijak. Geňo, končíme nie, lebo musím sa ísť nájsť ešte. Áno, zachovali sme sa ako gentlemani, ako povedal Geňo a ako povedal ja som a ako sme povedali, keď sme povedali.